Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kinoyalam jaga BJP Meghalaya State Unit hakat pratrik unai wing arajar posau kelet banyak kendu ke samla pulih ke skol ba nehu ke bidang yai beteng ben pelong ke jingki syatangan menta lekat saus ngi kenti bandawa ya syuki Vice Chancellor Professor PS Shukla. Hadim las ngap ye ke jingke ni ke samla pulih MLA jangka BJP ba Alexander Elheg bolong ru menteri jangka sarkar jela ke jingke keran bu undang lom kubor jangka Batese TV ulom hukum ke parti ke selit rai ke kaipot syu menteri ke sarkar pedeng bekhmi ke Ministry of Education Harmendra Pradhan ban penpa ke jing dawa bad ke jing ke bagi samla pulih ke lia kendo kat hado bekin shim ye ke senjam ban penlong ke jing syat ngan ke baklemput sngi Uleh thuru bagi jing jingoi ke samla pulih kalong hadin ke parti kaliok pediang ke jing tho ni ke nong hikai ni ke nong tre ban ke samla pulih jing skol ba ni hu hai ke ni ke kendia sngi Kejuan kejungi teknik kingsya ke parti laka wan adu ke si ke baningkong. Jadi dia mengahi bus stop iki let's do first the groundwork. Dia belak pai ke groundwork you wadal kamane. Dia mengi langsung tu balayo ke city da po meta ke layo city na hun monsa layo ke city na borok ke bai dia kat kam ke bai jingi ke bukan aku ke kendu. Dia ngila immediately ngila fa itu ke city siapa union minister for education. Dia kata ru kita pot Delhi ru ngila fa you one way representative. Ada sisa jangan ngila long meeting berki borok ki Profesor ni sausan gud ki profesor ki lawan si jungi la ekran halor ki jingi jong ne hu ki la ailut baro badu tubo representative bo na po Delhi ru la dem record baro baru la agree ru ya ka ke balja ke balong bo ne hu te lingba jong itu ki report ki baro khoit da la dem ki la sesen je Delhi badi don la dagi ru ki don kam ko parti bade Delhi na ko da banyak keren na ta ni ke jingi ngi ru ki kloi ban e kata thang wan club kuddo e kene ka jingi ka bagi khamta me kana pule boleh buat dia hukum kendu. Kena punya semua hingi sepang pun kejengek kumulai kan begitu profesor. Kejuhi kejengek. Mama kena kendu, administration kendu, faculties kendu, mereka kejuhi kejengek. Tinggal lumut dia baru itu kejengek, bagi kin sapha ika report bahawa ngilayu anak pi baru nang ni ngin pha menjaki bat sepo. Delhi bangin leh hiru benda kendu hida ladi datang simi ka appointment buat Union Minister for Education, in simru National President juga parti kejungi bangin ong bagani kam long show ban Islam and immediately not come resolve the issue. Pingi kata benoi linga kum personal ni ini dari IU dengan long live sana. Umde ta macam nak earn live ke mamudan. Di when you ai ka sarkar hi di IU dengan long live. Hadian yang tu long live lalu ke break in between dengan saya perkat pada kumno bermula ing bahar dak betar di mento jong. Lak tak apalah ke. Abang ngiru gidon lagi jong ikon gi ba pulih. Ada maki ki dua bandai kelas bandai dua bandai college na university ke jing dua jungi ki pa kamdi ke jing dua tagi kena school kading ke jing bam yo ke jing puli ke jing pi ke jing dua jong ka kimi pa ke jing dua jong state hi borok away ke jing dua hi jong north eastern state hi borok away maga nehu ke dei namta borok ki north eastern state Tambalong Nehu once upon a time is one of the best universities for India mo I can pick ranking about kana poi ki singi nang hiar ranking they probably kata hisil dat kadon ki company di kene hu ko wik lam